Good morning guys, ya lagi mantau nang surgane wong golet iwak cair guys, gedawung guys, banyak eceng gondok guys, ada satu di cair guys, eceng gondok tok, lokasinya perak kan bajing guys, bakar pada mancing yang ini golet cair, ayo. Dalam maning tratene pada panen guys, gue sing wong sing ana payung-payung nang tengah-tengah dalan gue wong pada mancing gak kayak banget weh nang tengah-tengah iki apa jenengane ya anu trate gue akeh wong pada mancing gak payung guys, apa mana nek wengi rame banget kayak pasar malam aja gue wong pada tratapan anu nang YouTube lah. Urung anu temonetna ora. Golet cair, guys. Cairnya gede-gede, guys. Cairnya gede-gede. Waktu sudah menunjukkan jam 8, guys. Waduh panas, matahari terik, suara jangkrik celiring, kadang balik kayak bang polisi cetok balik guys, boleh sing kalak pokoknya iya liputannya guys ya, Dek. Iya. Wah, trate nih. Boleh trate, guys. Panas. Balilah.